की खूब और का बातें सी टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi ninwan ramangi hakher dob ying jongpi. Watla ka yudi kot kamlong Shuh nama bagi nong thiet kladuna bah. Hendai dekat jing temun Pynsah ya Riti ke Dustur kumbala hikai ke men barim. Uwe orang ba ubla Thoh ya kuwi ka kot ke belajar kerteng kesan perkhat ukasi bagi dak Thoh hak ketien khasi. Ya ka dekat kot la Thoh duba prediction khasi ubde ru kot ke khasi auto society beruni orang ba ulas sedang ya ka dekat kam Thoh kon nadu usnam ka khandai spa prapun riu. Ya kan dia kot ubah prediction la pelat pat ba lu chief executive member ke KHADC ubah penyak sing ha conference hall jang KHADC ha ke jenon lang ubah pencingan NCM ubah lamprang bela ubah Victor Rani berubah bindo M Lanong bidiki MDC ha ke jing sakilang ke dikot ka khas all the society na lor ki weipan Hashwan pelat ya kan dia kot la yo ke jingran lamprang lo kan dia kot dak Dr. Ailinti Nongbri kebala kedo bakan dia kot ke semuan Pynkhie aka bala hikai dokumen barim niki long Shua. Habikiran haga jingalang bapenya lepin pau banado blaseng yaki ADC house nam ka khandai spa san phoar kalong ban ai bor Shuh ki kin huan ba pher bakin Pynkhie yaki Riti ke Dustur kombo long Shua la hikai Shuh bangan yo pertumpahan kunci naik kubli. Masuk ke itu ipi bagi ke kot kadai kaba kata. Di antli kot iba terbit kamu Shuh ia puli sampai HMI hari Senin sudah. Di Pynkhie hari ke kot satu sedia di dalam tuki tarik curah Thoh. Begitu tarik curah Thoh untuk mengkali tarik kepada pemilik itu di kot. Begitu tarik curah Thoh untuk kita di basuh yang hak dan basuh tanah. Kita mengajar kesemut. Kita nanti kisi kah jadi kuat di jamaah samut. Itu tarik untuk di kisi kah jamaah. Nanti kasih dak senem jadi bah. Di kini kasih kalau kamu berpang kasih kayong ikmi ikut habana dia Thoh yang digokot apa Pynneh alu highway ni Liu Sempang i Dr. Barilia Wolfram i Pynkhie teha jadi college dan lagi ni and then so ye lang priya ni kenam begini tu. Dihadir berabid tebiang ngalah sosial bermandi si CM bapnya na ba kumbalakan nanya untuk sosial kadang ni katong na perintah ban benek besar ini konsio di Dustur. Jadi mengenai kota kaya hamtani tinggal ke sosial nawan banyak penduduk ye CM berkurang jungi. Dia berhidup mugril ubari yang kalau Riti ubari Riti Dustur baru ila koloi ban anu sih cucu yang lagaba ila ya kerjaan nak yang suspanse patu kandi hawan bendi yang dikot. Irayo penyerap Katu kadi yang disosol bersama dengan kot terlalu sisa tadi berguru kalau misalnya Arab nak berjumpa bersama dengan kot di nak berjumpa sama kubli gerbang yang isi yang jumi di bapaknya sistem lembaga kaunsel di Baharo Koi Kutukrui Sherman juga kaunsel di Bahara Ibadah mentala guru ini
Kasi keren penyiarap na kumta semua. Te nakalian berjungi komka council hadir ba nilayo cintip bima friction khashie lawan ada kashiti ya kaba ila penso hani ba idan ya kani kacing angnot berpemi ya kani kakot kebatit kertain bukasan berhak kasih ba kitab Thoh aktif kasih nakalian jungi nidap da kacing kuman kebakrau ba terpau ya kacing ai kublai ba semua ye baiklah keluar dan ni syahmat dan nak senyang hak Thoh kata habide bakene kebentar te kumbangian tip lang hibaro baka temai jongka district council hi belasan ya kak nadu senang kakandai sepasang Quran dan kajing temu bakum kawai nak kashnat rekam hapok Riti Sensha jong kari India kan yo ban Aibor Shuh yaki genhun berper lani banshim ya kebenta banwarat ya kejingnya tai kejingnya sa kejingnya kren nak kebenta ban bernok an lani ban penskem ya kita Riti Dustur kiba ulong Shuh lahika ini bat kumbangi kenok na ketir nongway ban codify di practices kijongi nadu kesensian kekadar haduk ka ruai kasiau katen kaput nanta kabang kaktir kile berkunjung ru kaku kasan bak kiwe bentar te nasoban berpawai kejikmen nomor ba nakalian jungiru kumka council ngila persian hai board audit bakumno bangin khot syakmat yaki research scholars kibadan ye kacing amnut ban terong lem ye kelingkor ke bakhial limba Thoh kata ke ba kanlong kacing mentoy ke paten kemanwan ninget scam bakum council badai limba kini ki jingkho kiba nginla ban bun renti ye ki babun ki jingtrekam bijungi lada kalong haki policies, haki programs kejungi, lada kalong haki legislation, katawan, lada ngin yo, ya kejing tip kabati kena, lada yang ini dan ya kita ki historical background, kaya than ini ban scam ya kanu Riti dan ya kanu practices. Dan ngin scam ba kejimi kumjui ba friction khashie kiwe kan yarap ini kum council ban penduspa haki kejing tip. Nam tanda patai keluar. Nak kalian ke district council KHDC ke jungi, ni nam sudah berplay ke district council library officially, but so ban kerpat lima friction, ingin tiada lem ke ni kerpat jumpi ko ba aku kopi bangin yo berbu amni po library ke jungi, library yang ni semua menurut yang kata, but naso ban ba ka jing sinjang ke ima friction la shim ban Thoh ekanika kot kade ke Asia ba ni hakban ai ke jing kuble kerpam pima jini ke research ki ban la persyan na lem district council ban play ban khot ki scholars bakin yo ban research ye ban wat jing tip banya khamtam ki ki arko tili ki research work areas of research kiba ni dan kam shisha kum council ban dan ya documentation miss alti dan mentala de kulishuan dengan scam machine ni sayo ban let's go with program yang berpelak sekini we ki got de hakan ngasni sekisian akan menjungi ni tak lagi cikman bakra bakku mengilai slow dan pesan bakut na i Dr. Alti Nobri lah ai ni katu kat ni kini ki semua perkat hak bede bat ke terlai juga dikekot ke belah Thoh lima friction bat ngit scam dalam pelan ke pak ni sayo bantiet ika bangsa sotu ke jing koridor ke kita ki jingot senyan ke badan hak ni kekot banong ke jing berku yang iki nong boleh ngit scam bahkan ni kan rong assembly tahan ni bok khasi hills let's say how quite the district
nadu Karibhoi, nadu West Kasil, Southwest, Eastern West, but Shuh ri jantia kan lum kaning pajampi, ngikloi ben penirap mahaipi ben prian Chate, Mangidan Sakowe District Council, like Kajati Hills Autonomous District Council. Kumoong ususutang sa sisipa. O dana po ihabanin ningkong nanwa hangyo ime. Kada ben sila may kabuo, iba friction, iloy nga kumaliti, sumhaman ka na kakot. Di nga mga padiyak be, nga mga sunto, kung kinokto, hidang ka mo dito ng iwi-iwi. Lalagi om karena kamu dari kecil mesin. Habang pulih dari kekot, nikong ning siya mayoi, ya kata kesan perkat uasi. Kaya kata kesan perkat kawa unong Thoh, ulang nam, ulang tijil liu. Babangi om baraboa, kerempe, saudong kaliwer tepe. Badai hak saudong kaliwer tepe, bai kikana puskam. Badai saudong kaliwer tepe, o unong Thoh, ulah paria bah, yang kesan perkat, jauh kalongkur longjai, kalokhan longmang. Bangai habau keren ya ka saudong kaliwer tepe, ulah pasyadru yang waidong, ba keren pe, kadai kata keklong senang, bopet saat, bat bopelat ya kalumput lembiang, hakalongkur longjai, kikuan pateng ya pateng, kikuan persai. Kung tahan ni pahai mapasya kadai ka, kabau unong Thoh ini bakren ya ka saudong kaliwer tepe, ukren ya ka kabau ya siyam na nangayim. Pagkilo na tekan pat ya kabuat, umsim na ino, ba kani kanong taga ciptit ka masinat, henry kanong ru kajing pasyat siya diway pa. Tanda na bapahay pa, siya kasan paghat na kasyong-kasyongan. Kani kapag kitik jingwat na marba, lalay ipay siya gospel jong Matias, bali aprik pagkumanong yu upuyo siya tiri obrey. Lalay ipay na gospel Matias ka om, Jisu om, ngawan at patskem ya hukum, om at penperaya ka, ni man penjot, ni man pendu ya ka. Kaya ni om patskem ya hukum, ni dan ya kata kakitian kacibarla, kaskitir, kabunong Thoh, ulah pecat sawar, ulah penuh sawar bah, ulah dah piu ha, bat habang penang ngai udah penang nadu udah telong. Kata kecil penang ni, nadu telong panyo i ke syokha syokman, kau syokblay. Pada ini orang kalau bersyokblay, kata ni pada ni kita Thoh, syuaga semua kat transfer software, ni nadu ni ke syokha syokman. Pada ini nadu ni ke syokha syokman, manuta, ubadai, panpedek, ya Riti Dustur baru. Application, ikasih dia, ya kira bahan ni kantam kebedan, berkat kemudian seperti kami kita kirang bah, banyak kita bah pengen mau ya orang Thoh, kalau bur, ya kesok kasuman, ubur ya kini di arteri, ukba, ubala bayai, ukini betul, ya kekur kacai, nama kita ulung siang. Pada orang yu iye bah pen, haknya kecil kuliah jangan halo siang, new iye kesepong khor, new iye tiup hai kubur. Bak niu iya kan niya kacutang. Bak day hangnya bak siap udon ya kecingkit kali. Baka syok hasyoman kalong kaskem kan sejak. Bak katuna sibut ya kecing ya kikunre. Bak kecing syakti bang hakiway pa. Bak pret ilale tikna pa. Laka bak ila shimya kicing Thoh jakiway lan pentikna. Bak urang ba buat ha kibalang kibaper bertaruh, ila kedua kali. Ba kipastor dan kikaji kesati kipada, jadi tak kini kesang. Henry berpendek, ya kecil penuh senjat dari kini wanong uksian. Iba perintah kalian ila ayah kecil sekian kesepokor, kebapu kepiyeng ya kirang ba. Bahkan ini kecil penting penderiu. Kecil kersiu tia, yo akhir kismi nanta, nisha pensam, nisha pensat samdami, haki po
ibang ngin siya ngin yang bakla ya kari bekerja beliau kata kalau kepanjangan perkataan pusan berduria lalu kasih uka nongkur long cak long kalong man na ingasta panhama kasdang narun pegi kung tang uksay upur panhanta uyar utlong tendai